abe tiaga to manga ikarange menya oyo no Jesu wa Ngareni ni muraiko atiri wokaga agagukora agakulipa mbere ya ciana. Yes. Because he had the idea of ori rero ni nyina Kikuyu yote ni malaya. Nyina ni waramara Kikuyu. Yes, ni todo nyina ndaranyenda. Riu mundurume ucio ni akomaga nginya mbere ya ciana. He could. For 8 years. Yes. Ona rinde nada. Ona nginya mĩeri 8. No mundu ena nda ya mĩeri 8 bado agwika ati. No kia wega basi. Ni tigo ndegwa kia wega. Ruha ni kia uru. Ni kia uru na ni ke masculine. Okay. Unwanyita? So niguo akinye ginya gukwira na I want the other part of you re. Izeti ko tukomanisha ri warira gugutumira uri kwenda. Yes, he told me so. If you want me to get rid of every woman in my life, give me your back. Wakwira ati matiuka wezi ya thoko no ni ya theni. Hapana. Atheni matingihota. Arada kujia wina pesa wina 500 metha ici makunengera mukago no nengere mundu nja. No ni igana ria guteithia mundu athia kali ngima. Ndungiona by the But do you know there's this mean man who can't give you 100? But say God bless you abundantly. Amen. God bless you abundantly. Yakubania shukuru ndauga kama nie mugi koyo konikatia ginya fara ni ndaigua ta ingiura. Niki? Ni uri amekaga mundu. We. Moro. Uko. Agagwiko. Kamwika ki? Wetu turamenya muno akakuruma. Agakuria niki? Atwa mwana ki? Tika gwitwa mwana gwitwe mundu ina to. Ngera murigo tigorigo. Ina tobo. Ikoro one boli one te fara roka kunyita. Nidakugeithia wi mwega murata wakwa ni ndi mwega muno makiria maritwa makwa njitagwo Simon K. Karibu sana ngunyiti ogeni muthenya wa umuthi na ngikwiraga ukeigwa wi haria hagirire. Ningenaga muno ni undu waku ni undu wa gwitikira kunumirira na kunifollow platform ini iria Ngai ahete na iria ndina cio Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Na we utani followete ni nguragia na gitio muno ndinyihitie witikire tu kunifollow YouTube Simon K, Facebook Simon K, TikTok Simon K. Kila mahali ni Simon K. Na ningwiraga iyo niyo support iria ungihe ngene muno muno kuona ni urani follow na ni ura subscribe. Watu wa YouTube ndirenda tukinye 200 kindly. Ikorwo ina murata waku ta subscribe ite mwire a subscribe ucoke wirorera video ciakwa ugaciana arata aku na Ngai ndia gukurathima muno 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 muno. Karibu sana muthenya wa umuthi na itanathie muno ni ugwitikira ngwenderie broti ndina cio kuma gwa kambuni ya Golden Dream Land and Properties Limited na ni kambuni ngoretwo ngiruta wira nayo gwa kahinda na kambuni no ndirakwira ni kambuni ya kwihokeka ihokekete muno no heani wa title na kwendia migunda miega na ihandu hega. Gwitire project ya odi nayo haha Matu, just 5 minutes from Matu town. That is a walking distance actually. Na ngwiraga Matu ukigura broti tha ici Matu town ukigura broti utari na milioni 5 kwambata ndungiona broti hau Matu ni hakurire fiu uguko mwendagirio broti 100 200 riu nicio icio ciruma mamilioni ma besha na riu broti ici ndina cio no ndagika 5 kuma Matu handu tureta Kivandini just like 2 minutes or 1 minute from Kivandini town. Broti ici cikomeire rami ya guthie rami yo ya kuingira mwena ucio wa Masinga cikomeire rami ciramine ona wekiriro mbica ni ukuona ni broti ciramine. Broti ici ciramine cia 50 by 100 broti weirigeirwo no gathererio wega na oku ndirakwirire ni urenjerwo borehole uguo ni kundu kwega muno kundu ngigura u develop na wambiririe guikara wenda guikara ni uguikara yani ni kundu kwega my friend broti hutitie rami tiga guthaka nacio ndirakwirire icio no gikorwo wikaraga Thika kana Nairobi utiri handu gukinya Gatiri all the way to that shamba ni rami ugathie ukomeire rami hawega na broti ici ni cia 50 by 100 nditigetie broti nyingi ndigetie o broti nyinyi broti ici cikomeire rami ndirakwira ati ndagika 5 kuma rami ni kana mita 300 ni rami ni na
ndirakwenderia ciringi 399 399 Kenya shillings, na wakenda kugura na installment ni ukugura cioka 450 wigirire deposit ya nuthu kana hure thimu uge kiria wina kio mbeca cingi ni ukuriha na mieri 6. Oho nguririkanie horo wigie Malindi twina broti ciekuo courtesy of Golden Dream Land and Properties Limited. Broti cia 50 by 100 cia phase 1 turakwenderia 1,100, phase 2 1,30, phase 3 1,80, phase 3 ndirakwira cikomeire barabara. Undu uria urangenia muno na Golden Dream ni ati migundere yothe marakwenderia ikomeire barabara, na broti cio ciothe ndakugwetera ni broti ciena title, na bei iyo ndakugwetera ni including title deed. Ndio kana wanyita uguo na ni uraheo mweke wa kuriha na kindu twetaga installment plan, ati no urihio kahora. Ugikorwo nduri na 1,100 ni ukuhura namba eno 0727004455 waharie na director umwire ni ndiri na 1,100 no hote kuriha o kahora na mieri 6. Mwaranirie nake muthuri mwega muno utagakwingata, muthuri ukuwaga customer ciake wega na njira njega muno. Hurai namba eno 0727004455 mwaranirie na director wegire na handu haku na wegwatire broti yaku. Courtesy of Golden Dream Land and Properties Limited. Karibuni sana muthenya wa muthi. Ndina mutumia wa Jerera na ni twirigite gukorwo nake guku ringi na ringi na ni nyenda guikara ngi-update ga andu uria maundu marathie, na ni nana other than Halima Njeri Athmani. Hau ni urauga haria hatari igegwa ati Athmani. Athu. Ni ndauga athu. Uga Asmani basi. Athumani ni Gikuyu. Athumani. Halima Njeri Asmani. Tatu wau gathi riu ni wamenya ni haha hekurehe thina. Si tondu rurimi ruragutha haha. Ni ngwenda gukugeithia. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vipi? Wambaje? Alhamdulillah, na wewe? Alhamdulillah. Umeshindaje? Nimeshinda vyema. Nimeshinda gangari kinyama. Kiuno githwairi. Shoko guko kinyama igia mali. Niko gangari kinyama. Kiuti githwairi. We ile kigangari kinyama guko kwa kuanguka nayo. Na maskele huu. Yaji huwa guko. Tageithia ndoya na githwairi. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Halima Njeri Athmani. Nimekuja kuwatembelea tena. Kwa wale wananijua kwa story yangu nyingine, nimekuja kuwaambia ni asante na kuambia tena munione vizuri. Sasa ndio mimi nimeingia studio na mtaniona sana. Na leo kuna waka moto kabisa. Karibuni. Tuko na mmemsikia gangari kinyama. Sasa tuko na gangari kinyama. Tuko na gangari kinyama, baba yangu hapa ndio gangari kinyama. Nimekuja kuitisha pesa ya saloon. Karibuni sana. Asante sana Halima. Na nitukoretwo na Halima guku na mundu uterorire rugano rwa Halima ni group-ini hau tondu riu tuguthi na mbere. Hihi ungiuka ukorere ati ni wakorera haria turariria wendo ni ha kana ukore tora float ni group-ini hau rugano rwake rwa Halima. So karibuni sana na muigue mwe haria hagiriire. Google utapata nini? Utapata fetish mingi sana. Andu ni matige kuga ni stories za jaba. Ati ukore mundu ohetwo ngingo ta ngui. Haya Sylvia Murume ni amwiraga mwe. Abwiraga mwikete. Athia kigaga utakagu. Halima tiga waedi. I swear to my God, na mamudu agiota ku comment kwanza mudu we Mombatha. Ne gukwira fetish iria cie Mombatha. Ati mundu eragweke atia? Ona nginya ona mundu akwire otindio kikuga ku akurihe. Arakona video ni yes. Ndio nauliza ati ucio eragweke atia? Oho kanyororo uguo ta ngui. No oho. Sia yafungwa na bibi yake. Anafungwa na bibi yake. Amzururishe hivyo. Na mani na tabaka meda ndire ndio wa wira ucio. Muthuri wake ni muthungu kana ni mundu? Muthungu tena mwa Australia. Ni fetish gani zingine ziko huko Mombasa? Fetish ni mingi, fetish. Andu ni matige jokes. Andu marugire atiriri. Bethe ni gwetha video ni ndame postire no ndona ikonere to ni postaga muno Facebook.
marugire maundu macio raria ni stories za jaba ati te mundu ni anumaga nipples akathiora matire makatanuko ri imere Ngai ni wega ni ndanatanuka go ni mundu urihite kindu giake akamenya ndanuki uguo ta bigiji ni matire muthako ye maroria mundu kana mathie Mombasa manjie kuoya andu kai Mombasa ukona maundu mariku Ngai hata si Mombasa peke yake there are weird men here outside wenye wanataka wakikupe pesa yako na kutumia venye wanataka. Sasa wenye unasema wanafunga kwa kaa umbwa kunaendaga aje? Si hiyo ndio fani yake. Anataka umbuli. Si hivyo. Mnaongea kwa video ama? Yes, hata inaweza kuwa ni kwa video command metago slaves. Ona no command umwire. Nishaiona hizo vitu kwa back online. Thank you. Back. Akaback. Akakureha. Yeni kwanza command. Unamwambia abak. Yes, ni unamcommand. Kuri mundu ngikuri ho muhure. Haro ya pio. No muhure okimurumaga. Ai, watu wasema stories za jaba ni kukua kama niko ikala nyumba na kukua umekuwa kwa life nzuri, ulikuwa shule, ukapata kazi na ukupitia yale tulipitia mpaka ukapitia tukafika mahali nilifika. Hati ona wewe ni mundu ukuru mone nyondo guo kirete ta bigiji niguo da utunya mbeca ciake na agakureha. Yes. Fetish ni mingi na men are weird here outside. Ni ndari na mundu ndekaga massage. Ngai ginya ni ajiraga ndimure makundi si mwili mzima makundi vita ngumi ya sasawa kuna mtu anapenda tu uchungu. Hiyo ndio furaha yake. Hiyo ndio furaha yake. Ukiginya mundu furaha yake koragwo guguita one we ugichuka ukiruta gidi ukimeria gidi tukumeria gidi kala urute tarizo na rota kare goitagia vi ginya ugabaga ni gwa gutigirire akitulikuwa tunaspeanaga story next day mpaka you feel sad. Mwacoka haria murendia people ni ando ni mashiaga because si kitu presentable na si kitu atunapenda ni kitu by the next day una feel weni na bado no ushokire bada tondu nginya mbeca ici ti njiganu tondu ru hindi ukuriho mbeca cigana ndio mbeca ciakire cia bata uritwo 400 na we ukiri mbere muno goitwo ni tamba geithia andu tuthie na mbere tondu na tutiri turageithia muriega eroreri wa Saimo K nini hali Manjeria Tuman Ongerera volume. Yes, nini dia na inywerege. Nimerudi studio. Ndĩrenda kwaria Halima. Ndĩrenda kwaria no ndĩrigwa kwaria githungu muthi. Ndaria. Ndĩrigwa gĩgĩũka. Kwĩrĩria microphone, ndĩrenda kwĩrĩria microphone. Nĩ gĩte gĩkĩ anga ndiũĩ kana nĩ kũhĩnja hĩnjĩte kana nĩ kũnora ndĩranora. Ndĩrona ta itarĩ comfortable. Kwaria gĩthũngũ kĩu ũrenda kwaria. I greet you in the name of God, people from at Saimo K show. Ikiora. Ndiye kani ukugia kinya hau. Karibuni sana, welcome. Karibu wewe uko comedian. Tio comedian, ndapenda ngino yeruterere kwaria githungu na kiwe kamenya nawe ni ugwitikia tutie ciarirwo nawe. Ndokire na meri. Nekio kiahura kono uguo. Karibuni sana. Niko hapa at least kuwasalimia, updating you and kuwajulia hali pia hata nyinyi. Na pia kuambia wenye wanasema ni story ya jaba, nataka tukule jaba na wao wanipe story kama hizo. Niliona comments. Story ya jaba. Unataka mkule jaba na wao kwa story kama wanipe hizo story. Kama hizo zenye nilipeana na nilikuwa soba. Lo ikale uguo utare tu wewe murumenyo ndono heane story ya jaba na urutete hizo. Wewe. Kole maundu mamwe na mundu ugaga ti ungekufa nayo. Hata heri ungekufa nayo. Nikufe nayo aje? Siezi. Na by the way Halima niki giatumiro share story yaku tondu nikurendo marauga atiriri. Mimi stories zingine siwezi ongea, heri nikufe nazo. Ndio wewe kufa. Wewe kufa kwa sababu mimi nilijua I've got people to live. Nilikuwa nataka kuishi. Ndio niliona kwa mwile tu ashokiria kimera atiriri. Mlikuwa mtaki aongee ndio akufe. Okay. I saw the comments. Yes, nilinasomaga comments. Na in fact aki amlaki dide darumu. Dide darumu.
tigo kimwana kimugio kiria kiuga ndikagwete Gen Z niki ukawagwete Gen Z ndogire Gen Z maugaga uhoro wa fetish akije ndikanagwete Gen Z hindi ngio maraya-ini so he was a boy and I understood him ukira ate kimwana kiu no nitamwambia God bless him because for one derikare ya nyina no korwo nyina ndari agerera maria ndidagerera okay na tukotire mundu wendaga gutuika mu maraya niguo na gutire mundu wendaga kugerera kiria nagerera nima na nie ndinaje kugerera mwaki de mukuru ndaje kugerera de mwana so by the time I want to share my story I was exhausted na ndari muisho so gitumigia kia wewe ndego cia maundu ta macio ri ni haria wakinyite yes todo undu wa mbere uikaraga ukimenyaga you are okay and then you do the wrong things ukiraga you are healing kumbe ndio you are getting more hurt andu ni maramenya ugiuka guku ni wakinyite handu ukenda kwiyuraga matio wi niguo na makiuga ni story cia jabari gutire mundu wi ni wewe andumeire fair niguo ndikeyura yes kuja haraka sana na ukija hata ikiwezekana ni leo kwa sababu by then I was searching for someone just to give me a hand okay tondu ndona kakimwana giki giakwa kinini ni koragwo na instinct ya mutumia kuona ati aki mtoto atakula shida so by then aki nilikuwa nimelose hope kabisa mpaka ningekata siku 3 sijakula na nisione kani kitu no tha ici nie ndingihota maita meri niki niguo tie irio wina ndungitie irio pio ukirio haha no thimu ingi kuhurira niguo yes kana hanyuke umenielewa and I thank God kuna watu wamenishika kutoka mwanzo kuna kadhaa wamenishika wenye uniuliza kijana kwaje mtu akatuma kitu kia mwana guthi dressing wanyita there are people who've been holding my hand and calling me from far okay tamakazimo ni kuri andu atatu kana na ndatigirwo na ma sisterhood okay agia fio uria mundu araikara uguo agakuhurira thimu na gutire wa Kenya tamaka gutire wa Kenya haya yani makiuga ne story cia jaba aragia na andu riu amaji ai dena wa UK dena wa US dena wa Australia na dena wa Spain gai ginya Espanyol imagine na mahuragirwo thimo uguo na tukaria na mona things to motivate me wananitumia hizo videos preaching wananitumiaga vitu zenye zinaweza nisaidia kimaisha ona mundu angiona kindu kiendaga kia kuni motivate they send me immediately unaona ni mundu ate uko kwa akili yake na anakufikiria niguo sasa nikikuja hapa mara ya kwanza ndamenyaga I'm a lost cause. You are a lost cause. Yes. And secondly, I knew there are those people who just hate mwanamke mwenye anasema ametoka kwa street. So I knew mimi nitatukano sana, but aki nilishanga. Okay. And I knew and si watu wengi understand. Kwa nini mwanamke ufika hapo penye unafikaka ndio ufanye yale unafanya? Ni kweli. Na riu niwona ni wakinya handu nawe ningiciana ciaku ni cia sambaratika ukahana kindu useless niguo umenielewa but lucky enough I found people who are suffering more than me yes okay mundu wina thina kugira andu makuhea mathina ta oh God imagine I could talk to someone ginya ngera gai wewe mwihoke kumai mundu akihizina wake akijira uria single parent na madare wira ahana madaro rakiria undu meire bethe thimu-ini kana ndagatumiro mundu ngamunegera yes no kuheana ginya kuri ginya wanjidire ena muthuri uramuhura na ndoyo uri angika ni ndamwiria hoye Ngai na ambe undu wa mbere tondu gutiri undu ngenda advice mundu atige murume Simon ngumu. Okay. Unaona ukiwa kwa maisha ya marriage ya vita. Nye gwiciria ona ndera kwa ni mundu toka uende. Kwani una kwenyu? Tataborire. Hanini tondu ni njui ni kuri hi mundu ata watu wenye wanatuangalia Facebook live. Ningi mati gwite rugano ru rwa mbere no uhutia hanini we kaundu karia wagerire marriage ni niguo mundu uyu amenye ukiari horo wa marriage ya bara amenye ni kiurauga. Da hikire mundu wari muhidi half caste of an Indian and a Luya. Na
ndage ihu ria mbere that man changed. Na it was like akiajia haro na akiajia gukomaga nja. Akiuma gukoma nja akiajia kurehaga aithitu nginya nyumba. And I became the slave in their home. And this man is because nilikaga chini nikampe my story. I'm an orphan, sina kwa kuenda, maundu ndanekwo. So he took advantage of what I was going through kunitesa mimi. So ndage ihu ria mbere mundu ucio ahakikishe ni adua slave. Adua slave agicoka agitua andu ake madue slave. Nini ndarugaga kwao, nini ndathambagia kwao, nini ndekaga kila kindu. Andu ao baciari ake. Yes, ginya ndahuragwo ni we na nyina na ithe na brother ake. Na nini ndarugaga na nini ndarutaga wira wothe nyumba. And so ana guthie thoko kana duka-ini ndiagirirwo ni guthie. So the only thing I could do is sit down and cry because at home ndiari na gwa gucoka. Niguo. Tondu na kuo goko gwito nderetwo ni shosho na shosho ni akua. Shosho ni akua. And ni mimi siwezi rudi home tondu ndina manti brutal. So ndiamenyaga kuri ngicoka na ciana ciakwa. So ndaikara hau nginya ndaciara ciana nginya muthuri ucio ngimuhikithia mutumia. One yo story ndiaheanire mbere. Ati ukimuhikithia? Yes. Atia? Riria ndonire ni akinya handu kundehagira hiki nyumba ngauma nie ngakoma korido-ini kana ngakoma thĩ. Yes. Kana ngarutwo nja ngatuĩka nĩ niĩ ngũikara na heho na ciana ciakwa we akome nyumba. Ndamwire tutire itheramu na twagirwo nĩ gũkorwo tũrĩ ana ni ndamu ahikanie. Simon niĩ ndahikithirie mũirĩtu wali nyina endaga ahike tondu nyina nĩ atindaga akĩmwĩra we ngopili o malaya. Ati ngopi etagwo atia? Kopi uliamua kabisa tondu niwe wari mubaruhia. Mamu ni wari mubaruhia. Niwe wari mubaruhia. No ithe ni kiria ni muhinde. Ni muhinde. Kopi uliamua utoa malaya takataka iki kuyu muiskasia. Riu we ni endaga munyore wakwa wahikio ku. So me I make sure I know the girl. And got my tondu kwa uriendaga hike ku. Yes. No nani wamenya in Islam the man has to come to you and tell you I want to get married. So I knew he has a woman somewhere. Okay. The only thing I had to do is accept. Na tondu de monogu de more de more petondu andu maugaga marriage gutire raping. Ati in marriage ni kuri raping. We. Atia. Atiri riria mundu akuma na nja agakuria umerara na mutu akagukoma hau mbere na ciana ri niko iyo ni right. Ndangika uguo guti mundu ngika uguo. Riu akinjikirio uguo miaka 8. Atia. Konde paka nginya mbere ya ciana. Na ndauma nja agore nja oke andute nguo nginya anjikire kundora kana ni ngomete na mundu. Wenja. Ai. We na weri. Akanyikeria nyumba macio mothe urarega kurani. Atiriri wendo. Wana. Na ithiri ure ungikiona ni areka mbere ya ciana ndure. Riu hau ni wamenya riu ndia ndare mwana. When you are in love, you are so stupid you don't see some things. Ugo we no amwendete. Muno. I was the one giving 100%. Okay. That's why I could try anything. Na riu we amwendete ugo wothe ni undu wake. I was searching for that solace, someone to cry, to just a shoulder to cry on. Na he proved to be, when we were dating, he was the best listener. Okay. He was the best man. He was everything. He made sure nimefall 100%. Okay. Agicoka ko guruma ni otangarango. Bete agatuma ngaikara ngimenya uyu. No Jesu watu kareni. Ni muraika. Atiri wokaga agagukora agakulipa mbere ya ciana. Yes. Because he had the idea of uria rero ni nyina Kikuyu yote ni malaya. Nyina ni waramara. Yes, ni tondu nyina ndaranyenda. Riu mundurume ucio ni agomaga nginya mbere ya ciana. He could. For 8 years. Yes. Ona rindi nanda. Ona nginya mieri 8. No mundu ena nda ya mieri 8 bado agwika ati. No kia wega basi. Ni tiguo ndegwa kia wega. Ruha ni kia uru. Ni kia uru na ni kemascular. Okay. Unwanyita? So niguo akinye nginya gukwira na I want the other part of you ri.
Itheti ko tukumanisha riu arira gugutumira uria kwenda. Yes, he told me so. If you want me to get rid of every woman in my life, give me your back. Kai. Akiu nikio giatumire njuge iyo na tutu mwendete ono ndimurutire ini hau akinya ndikuwa Pampers. Ndo ya mokwa iyo ndi. Give me your back. No. Iyo from the word go, mimi in Islam it's like when a man just tells you that ni divorce direct. Mpaka bingu. Okay. Ne direct. Ona ndwagiriru ni guthiona gwa kathi. Cieheana ciothe ithatu. Taraka ithatu. Okay. So, hapo ndio nilijua this man was using me. He didn't love me. But ni mundu ria ni narcissist. Ni man narcissist ria makorago. Today I'm very loving. Ninalisha watoto, ninawafinyia. Rocio akigira haria reason tanyanya. Duramumenya. Niki? Ona ndukumenya. Agoka guthite ndego ucigathiro thingo. Yani agoka ekiundu. Tomorrow he's very sorry. Okay. I'm sorry. I didn't mean. Dakika igiri agageciria. Ahindi ni makome romantic. Yes. In fact, gutiri mundu egutwika romantic ta mwidi no ni agani wendo wa stupid. Niki? Adimenyaga diu kaida hana gati. Diu because now is when I try and imagine the romance and love I was searching from that man. Gaga. I dionaga. Okay. Because I think marriage is happiness. Marriage is yes, is not hurt. Is making sure the person you love is not hurt. But most of his time he could hurt me. Na ciugo na yes, na baharo na everything. Na kunyonagi I'm useless. Where will you go? Ona ndakoiga tata icio guthie ku. Tondu kwanyu already ni waigatirwo wona ku. Nwanyita. Riu ndomereria ni gukorwa na ni madiari na gwa guthie. Na riu nikio wona ati ndauma na kundoka nyingirite lodging na ihuri yakwa. Because so because that thing alikuwa ameniweka kabisa style you are so useless. Utaenda wapi? Na niona ni waba wero useless ni kwanyu. Wa okay holo ni matata goka hata kata keno. Wewe gathie muno gutindo kiorora gukuta nguyo kioya hoyaga. Waruta kushabashi ukahagome no. Kai. Maisha ru kwanyu atiga kuhana uguo. Thank you. Ka foundation ka rejection, insults and being belittled. Gutire mundu maybe nothing. Yes, gutire mundu ngegwita ati Halima kuja. Hapana. Kuja umbwei. Aya. Yes, kuja takataka wewe. Wewe acha nikwambie kasie hii. Oh yeah. Umetoka kuzunguka wapi wewe? Unazunguka huko kama umbwa. No anyita, sijui kama nishika. And then now it's coming to the husband. Utaenda wapi? Tondu kwanyu watu. Na wewe ni takataka mpaka kwenyu wakutaki. Wewe. Unaenda wapi? Mwenye muthuri uyu niguo kia kuhikia ni ambete gukuonia we nduri takataka. Riu kwanza ni hindi oni ngimwira maundu mothe ati ndagakijira. Why? Kwa nini? And you're so precious. Yani anyona gidi Kenya mukangi kaumete matuini. No Halima nironekana na endo akiri kindu kiuru ni kuongera. Ni magego ni ngucokia. Maya ni marathukia maundu. I wasn't ugly. Ni kuhiriria maika. I wasn't ugly. Riu naga kindu kinyoroku. Thank you. Kid smart. So he had to pamper this thing to go and destroy it. Koko nionaga nige choko primo na ali aitwe koko. Kale jetu. Yeah. Ari a very loving guy. Aki he could. Urehero to mahua. Yes. Tamaka ni Valentine ya bere. Ona ni hedi nyonaga ni urimu ade ile bougainvillea. Ni bougainvillea. Valentine ya bere. Ni hedi gutakiri na mahua maya ma plastic. But it was red. No angani rosa agire. He could remember my every morning na gutiari ezimu. Ne modo kumokora nake hau mambo ni morosine lala jendi kama mi na neza icio juere acanurite akanyitira ha tondu muithira ani mukire ni mo hede ambora era nginya flash ciumirite ha ngingo teta Jesu era juere hanete na ipepeo yani he was
Ndona guo ngakua tano ma. Agoka kwirita kama ni. Goka jugete I do. Na ona ndajurĩtie. Me in fact I wasn't given the consent to get married by my people. Okay. Because of what I was going through, nende hikidiri. Niguo nyume. Unajua nikaha kama ushapata mtoto, you can get married. Okay. Juu wewe ni mke mkuu. Okay. Riu ndonaga nie maisha maria ndathie ma. Ndaroraga ifidici cia Maria de Los Angeles. Okay. Na Angelo. Ukona riu mai. Ni ngona gezi twathi gutengerania marigu-ini. Kwanza ni muhindi nena njuiri. Tea Maria. Athi konyinira kuchukuchota he nginya make. Ucio ko alitengeragio ubura-ini. We ni gudi yadegire. So urona sa iyo. Ya kuhitia gutha ruthingo gatura. Ruthingo ni ate hetia ruthingo. Ne ngihitia ruthingo ukureherwo cienda bukaba kuguthio. Ngoza nginya mwere wakwa ni wamenyerete riu nginya ndikagitari muhure ngaigua ii. Ndi urabatara kuhuru. Ni uyu. Ani nyoshi. Ateka maji. Kia kugeria riva. Mania nguthaga ikofi ngaigua tandakua ngona thande mwena uyu ngona malaika ngaigura maitho ngona nginya ngajia kwiharurwo ni ruo. Ikofi. That man angenigonga ngumi. Na ari na kimwiri kinene. Ni kinene muno mundu muraihu piu ngwiciria na ucio aiganaga na Ibrahimu 7 points. Alikuwa tall, very tall. Tondu kira namba 13. Kira ide ya Nuhu 13 mundu ucio ari munene uraihu na ni watu hawa baba zawa na magari. Sasa kwa hivyo atakuchange engine nini ni yeye na ramesejie inyika makaruta mena brother yake. Ucio ni mundu wa guthaka nake. Mundu ucio nginya ugetenera kuripa ndakiona ugwati. Nikio thank you. Hau ni wakimenya kuria magego maumagira riu. Ni kuria la kusaga meno. Gari kwa ngoma. Tondu go kiaraga na gioma. That was half of hell. God. Ucio mundu ni brother ya Lucifer. Why? Ngwiciria nikio hikima yake mwendete. Korwa kiri na kirugamo kiu ri. Kwa sababu pia ona thaici ndirona most of the girl just wants the bad boys. Tall. Matireda kiduke akona the looks, the height and the toes. And Matireuga height. Marauga inches. Na ma cubes. Mena sio methaga. Thank you. Sasa ni kwa sababu hiyo ndio kitu yenye hata mimi nafikiri niangalia. Wewe unaona. Tondado ile reke ngwire. Ndio kama mundu uge choice ya men. Ndado ile mundu muhiju. Okay. Kana mundu ka plan. Okay. My choice of men became my own enemy. Okay. Kumanya na udeda mundu mraihu. Isipokuwa sasa nimefika mahali penye I don't care. Jona wa 70. Ni kubeba tuende. Tuikalie tuzie banana. Tukicagura. Tukaacha ndo tuzie tukali meba. Metheru hali matheshi no hike. Let's say to someone mwenye ni mtu mzima. Mwenye ana maneno mingi, mwenye tutasumbuana, mwenye sitamsumbua roho yake. Juu what I've gone through digeheridia mudu. Okay. Na ni digeda mudu kuheridia. Thaici mudu agikuherithia kungithia ate? Hai. Kuringana na maundu maria ogereire riu. Icio ti okire okora gutire ng'ombe kunezire na rucini. Na ndigetekera kuhika riri kiko gia tauni. Okay. Ukwenda gia gicagi? Onoko to gicagi ri. Handu nguikara nime tumatharu twakwa something. Yani handu guthi uhorere. These years I want them in peace. They stuck hizi miaka in pieces. Okay. Hapana. Kwa ni ora imagine mali hetokeire alafu nie ngora na gathuri gatari magego hau gakinjoria rikio thayo raruga. Rikio thayo raruga ngomeno. Ngomeno afu okie macanga. Ni kwanza ndikienda mundu muriu. Ni ugukahura ugarute mau mangi. Hapana. Nikinya ukahingire nyumba. Jeke wonders. Leo ndikienda. That's why I told you I wouldn't hate marriage but I would love it. Okay. Because your patience sina. Duli. And that quality of a man that I would want sina.
Hakuna. Ndio na wetereri. Ona tiga wetereri, ona direkaga mundu anjire sasa mambo. Niki? Ni tamaka kuri hindi ndari bitter. Kuri hindi ndari bitter Saimo. Mundu ni angiangeithie kana mundu matatu-ini aume ati mundu rume anjire atingie upande hii. Ndamurumaga na ngoro uruma. Okay. Gai. I was so bitter kiasi. Talolaga mundu agacoka. Ile style nilikuwa tunakwambia uingie hapa katikati. Kamulia juu katikati ndio wanawake. Rudisha. Niko I didn't like any man. Okay. Kwa sababu ya kile wamenipitishia. So tai ndio nimekuja eventually kuheal kuona aje not every man. Ni hivyo venye waiko. But nilikuwa na wajudge kulingana na wanaume wenye nimeona kwa life yangu. Na venye wameni-destroy. Apart from huyo muhindi kuna mwanaume mwingine ashai kupitishia life kaa hiyo? Yes, baba ya first born wangu. That man ndaikaraga kwao. Na nari na nyumba. Ndathia kumurutira wira gwake thairia oka na mundu muka. Tondu nake no oka na mundu muka. Kwanza we endete older women. Ala. Ucio nake nikiekaga. Huyo alikuwa ni mtoto, mamake si alikuwa ng'ambo. Okay. So he had the money. Riu na ni wamenya riu kwihikithia guku guothe ndirehikithia kweherera thina na ruo. So huyo kijana alintesa sana. Ndaikaraga kwao ngathie kumuhuragira nguo. Mara agakorwo akomete kwa muiritu njui. Aya. So eventually shushu akijokia mucie, by then she was alive. Hau niho shushu kwera mwana. Okay. Yes. And then riu ndacoka baada ya marriage ino yake riri ni ndoka ndaheririo ni arume muno bara. Riu gukuoka tondu uma kuria kwa mundu rume uria uyu muhindi niho wokire ukambia guikaraga lodge na ihu. Yes. Ndena ihu gwatuika mucie ndingiikara ni nyumba ya shushu ikare ciana ciake ni ndathi guikara lodging just 2 streets from home. Wathi guikaraga lodging? Ndathi guikara lodging. Na hindi riu na muthuri ndagoka gukurora? Ona ndeguka kundora tondu ndina mutumia ungi. Iyo. Na ndina ciana igiri na nda. So I have to hustle for 100 bob every day to pay this room and feed my kids. Riu niho bado wonerio riu kwa rumenita maundu mariko makuonirie mundu kunyenda uguo ndina ihu na goka kenda kujiambia mundu rume ini na no urenda kuria ati utigate ona amangimenya uma thibitari umuthi. Ai akia Mungu, kwanza wanasemaga they love pregnant women, but it's disgusting to you. It's painful, ni uchungu. And then venye mlevi anakutumia si kama venye bwana anaweza kukutumia. Huyu ni yako chiba ta. Yes, ni yako hule haru. Kenyo tu. Bia chiba na hule haru. Na bia Niko hinyia. Kai. Na hidio e muritu. Yes. So how niho ona the tactics ciuria itakana komana mundu na ndiriri akabesha ciao. Yes. Ngoka nawe ngaria na soja ngamenyo kunegera 500 twingira uguo ngakuga buni. Mugabu yake. Woi umenifinya tumbo. Watchman agoka akuruta ngamunegera igana ni ngatigwo na mana. Because now I was tired. Nidanoga na hii kitu the more unaiendeleza the more unasikia wewe umekuwa takataka, the more siana siakuwa yani you become so useless. Nwanyita and then ninogire riu ndina mieri 8 hau niho ngukinyaginya ngathi yako ya nyama siene nwadirikana hapo ndio nimefika mpaka sasa nikaanza kuiba vitu kwa club. Sasa ni kwa sababu ya kuchoka. Niuthire na mundu ni gwakinya rucine mundu ni araguita ni pesa yangu tondu ndarenda gukunebia ona wanegera tene twanegera before. Before you just ask it on the table. Na riu aretia pesa ciake niki niki akuriheire ona ngole mundu gukukuria niki ngorire tondu mutin mukiraire nake ithe ti urimu. Arenda acoke animosity tu kudharau mwanamke. Esi ni animosity tu. Na hindi wa kuhuthira wega kugothiretie nginya ruthingo ku haga ucora kamundu na acoke
ati ni matie vyangu jawai leo nitakukanyaga ati akwira atia leo nataka ulifanyie vile vyangu jai nifanyia inama kuja teremuka goga akozitie kinya pata ya murago awe na nundu sasa kwa nipatie pesa yangu no negerane kari maundu mariku makoro ni twatene twaiganago twari twa cardboard tu no kuigwa igwa goko ku mimi nilikuwa naongesha mtu kwa hiyo cardboard na mwaga mchele mimi sikuwa nataka ujinga ikari maundu mariku ndira ciana cinjeteire rumu na ndimaingire na ndenda guthitene cire ikara rumu na cio no gacigurire cai yes abu thaici mundu no anjere ati ambia watoto wako wakujua nisalimie adige siwezi kubali ni kuri mundu ukwira uguo na manti makwa makijiraga watoto wako wamekuwa wakubwa na wezi waonyesha manyanya zao gamulia manyanya wagani nyanya wao si alikufa nikiwa na miaka 2 tondu matia kuhire kiande gia kuririra hindi iyo so I searched for my own shoulders to cry on, which were brutal, hurtful, traumatizing. Ugu nginya kure riu arume ni makugereria biu ruho ni ho kugira na bitterness kwanza ni ukona na ginya na murume urakwira upuzi yani it's like you bitch, I'm using my money ni pesa yangu natumia. Wacha kuniambia umechoka. Ala? Yes. Tondu ri. Na nikiona kamumara angiruta kanua kurume. Ndiugetha beri va Jordan. No akurume urupio. Ciugo? Hapana. Ni yale wanakuwa wamepitia kwa barabara. Kuri mundurume ungiruta. Ona kuri mundurume ungikuruma uguo kirafu. Na gutiri undu mwikire. Ona ringini kuituka peleka umara yako uko wewe. Sonka. Na ndumwirite undu. Na yo kamuhingurira ciugo. Riu tondu ona ni gwakinyite handu tondu ndina ciana na ndirona mundu kana ni kuhanirio kuria kuhanire Saimo gwakinyire handu ukahoya gathambi. Ukahoya? Unaomba dhambi. Kuomba dhambi ya. Werete ngai ona waigana riu basi ndiregete na ni ngai urera. Ngai. Yes. Nure kumire. Wadirikana wina ciana igiri rujingi. Na ni we cietereire na ciana ici no mwaka ciriria na no mwaka urihe rujingi na wago guo ni uingatwo na ciana icio uthi uikara na mundu wothe wanaikara na ikuru no aririkane Kanu Street ni aikaraga handu hetagwo garden haikaraga aiki mokire kuoyo na rori ndari umwe na ciana ciakwa yes uingatitwo riu kuria rujingi riu ona ni mwanake wanga wa mia wokire kuu akiyu ni tu aingi angi yetirwo Kosovo ni polisi okire kugirwo na kirori ogite kugurwo nake ni aya uguo nao ni mokaga ni moka ni wakwira ati matiuka kai weciria thoko ino ni ya thini hapana athini matingihota arada kujia wina mbeca wina 500 metha ici makunengera mukago no nengere mundu nja ni igana ria guteithia mundu athia kali ngima. But do you know there's this mean man who can't give you 100? By the way, God bless you abundantly. Amen. God bless you abundantly. Na Mungu todo ogireme tugwera ena arume guku nja we ogirera tumia 50. No todo we okoragwo rugamite na Ngai na kunyitirira andu. You will never lack. Amen. You will never lack. Amen, amen. Kule hedeteraga mundu ati mimi mwenye naita babangu saini mdogo kuniliko kwa sababu alinionyesha ni babangu nionyesha hata mimi mwanamke. In fact tunakaka tunaongea kama wanaume wawili. Not ene digiali na mundu ume udaika igiri atajirite sasa umesemaje baadaye? Haya. Kamulia baadaye kufanya mukoria sokia koria take advantage of the situation. No anyita and when I became so bitter nidajire kurwara peptic ulcers juma ngothi no yothe and people stigmatized me to say that I was HIV positive. Do you know they still were coming? Sorry? Yes, no mokaga ogwo makira gote na HIV arume ni ginya kamuria tere kaido mwire tondu ni murona mukigo wako umite USA nona urokire uguthete guku wadiraigwa no urenda gukua akauga atia ati kwani iko nini ngimenya uguo niguo so kwa sababu mimi ni mgonjwa and do you know ilikuwa imenipeka kule ulcers wena acidity ni kuyaga candidiasis ya kanua
nwanyita na candidiasis yo ni tumaga ohie so ona imagine da nakata ta zero ketie tumuromo liko but someone still wants me. Yes, ni kuteka advantage ya situation yenye niko nayo. Yoyo nake agikoma nawe akorwo ni murwaru. Darake ndashinyitane cirigire ciume cietia gas. Niki kingi. Tondu we okorwo ni werwo ndi murwaru ri, niki woka kugira. Ndagukurwaria. Nie ndingetekera. Ni gwakinyire handu, niguo ndirakwira atiriri, nilifika mahali nikakuwa exhausted, sitaki kuona mwanaume karibu na mimi. Hapana. Na nigwiraga Ngai ni muyokeku ni ndim na miaka more than 8. Nitari tondorania na mundurume umeva nini. Hapana. Na go survive ate harima. Uguo Ngai ni ekunjiguira athani ndigiraga bafu na no kithi ndorona murango boreire bed sitter. Garuga ngauma ndigienda. Hapana. And then this thing comes from the mind. Hai no miaka nana ni ukuhota. Yes, wega muno. Kwanza hakuna kitu mbaya kama beaten. Na hizo no mekugane si ajaba. Hakuna kitu mbaya kama mwanamke yuko beaten and bitter. Bitter. The whole thing where I function. No ginyo huru tero takariko kale kate. Lazi gotire. Gijaga kane. Na karega ni makani magire mai. Agaki. Kabla sasa mimi unitoe mambo kwanza zenye ziko kwa kichwa wangu saa hii ndio unipeleke hapo. Mundu rafatara gwika atia? No ko hihe mundu rakwirorera hana no. Oi tamaka hatire ni atigana ni nyambe ndithungurie. Ginyie 10. Uguo ni kuhurutira kuhuru. Tumaguta tukaraga uongerere kafe mura hatire makara macio mai iyo ngari ni tukire ya hura na wega kula kitu makani gitengerai mukagire ni rucio hwaine gatingia kana hapana no gatingia kana na gatingegeria we no ni gatawa kale mundu na kuna nuru gizani katawa kale kana kule fia ndirona kena keneni no ne kale ko sexuality to a woman steps from the brains. Yes. And the na life in yuko nayo. Na the situation you are in. Niyo na nyonaga mundu wina thina na maundu maria hitukire through sexuality. I think it hata in disgust. Ona tiate situation teto na ke mutheni ni tuona no agiaga ciana uguo. I think it's because of what I've gone through. Sexually ndakwirire ndari piro de shukuru ndakora na muthuri wako nirepa ndakora na thuri yakungura. Makaji bataka John Deere. Nona ni okwenda ndungienda ringi. John Deere karagita ka John Deere. Akaba Ngai agaruta gitira agacoka kalifali. Na akahura haru. Nwanyita na ruta bethe ku andu aria moka ingi ni mwana kana ni athuri. No, watu wengi ni mabwana za watu, usidanganywe na mtu. Hapana. But mahali nimeona vijana wako na hiyo tabia, vijana sahi ni Mombasa. Mwana ni ciendete. Okay. Yes. Ona no guke mwanake wone onirikaria mwana wakwa. Yes. Na ni uko No. Ni akugura. Yes, ni akugura. Ni ukumwenderia. Ndego gicagura uri arenda kale ni arenda. Yagi gucagura. Ndikwenda ni hau ni ndaregire ni. Pana. Wathie tena mwana aku. Eno menya lika lito ne matige muthako. I mwana icio no ni cio cira no citume wendie kila kindu umuge hau. Umwitage kababa. 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 Ure ndikwenda temptation. Tete ndirarega ni wega. Agutuma wendi ndo to nikie nakio. Let me tell you, this kid, agukora we desperate. And then, ni tuotol, ndio wenye wako lovely sahi. They know how to handle issues. Na were, aga mutumia akuraga agakiga. Edaga mundu cio agutinda akimuthaitha. Nika gukuonia maundu. Yes. Maundu matari mono. Unia gukuonia maundu makisasa. Raku, ya na kindu gia kwendia. Nyoko ya maundu mengi mbora ite na wikare ule ati wewe. Kangasi ora ngoro irio ro riu. Tiga twarite hani. Othie wendia ni urendirie. Ni ndo boy.
Nĩ ũndũ wa kababa. Acha we kababa ni ikare kwao. Sijai kubali ako ka age, but nasema gaje sexuality ya mwanamke inatokana na brain. So you can. Ndio imatigaye kugatia kuna mwanamke anaweza hata miaka 50 unaweza. No ikare. Bwaya. Nduwe uguthite nana. Yes. Miaka 8 ni mingi Halima. Ti mingi? To ni njetereire ngirite. Niwetereire? Ngirite. Ndionaga mũndũ na mũndũrũme nĩngweterere ngĩite ni ona nginya warate njaragia coco no hatirĩ reke ngwĩre atĩrĩ yo ndĩakĩingĩha mũno nawe acha you know tũranjia atĩa say how I love you baby we hiyo kitu nimeambiwa na yote ina backfire niĩ ndirĩ ndona love real hatirĩ koguo rĩ ona zaishi mundu wa kunjira mambo wajirie mambo poa twende hivi ndimwire hapana ni tukajire you love me that's a lie ndutikitie na hapana no ginyenda ndina magego 14 twali ma sai mo mtu aseme atanipenda mimi ati I love this woman kana akwire you know I've seen that woman I love her because of the 14 teeth no modo tane magego he wonders yake gotire wonders ni kuri hakuna wonders kwanza anaweza kukupea tetanus zingine ziko nusu hakuna wonders ziko hapo yule tutiga ikuhenania ndoko arage kwenda hano ugu no golire mundu muhono kunginya kahura sama nake ndungikora thank you nikio ngodaga ni kolisa pot kwa maundu mamwe hakuna ate mundu ngiuga teta ici ni ndakuwe uguo na ciana ciaku icio ndacitikira nawe uguo uchapete ndagwikira magego na guti ndire ndagwikirwo magego arakara kanjira ndute ipemeno zangu rekera magego makwa nguyino rekera magego makwa nguyino no kire gukutare magego ngomeno umage ko ukimuraga ndathi borithi umena ndurunire pesa ndikwenda ni stagi bibi omwaro ori udia wekiririe magego raika gogo kwa mathiringi na mambuzi akogonyora gyoke akabaruta amwe uyu ni gani na niguo gikuyuma no arumia gikuyuma ngai amateithie muno niki no akora makiruma mundu muka Ewira nguyira njira kiorori urari hiju mundu tari magego mundu arutio na guku auga mambuzi na mathukuma na niguo wi na maguru mahana matitofu nengera magego makwa nguyira yakubania cukuru nindauga kama nie mugikuyu kunikatia nginya bara nindaigua ta ingiura niki ni uria mekaga mundu we muru uko kaigua agagwiko kamwika ki wetu nduramenya muno akakuruma agakuri niki atwa mwana ki tika gwitwa mwana gwitwe mundu ira ngera murigo tigorigo ira tobo ikoroka ukaidwa one boli onete fara roka kunyita sasa una imagine kama umeweka shomeno na mkikuyu ngai okete gwitiria thoko okete gwitiria thoko agiuga ati hihi nditiro imutumio ucio ihumbire nditiro imumarayo ucio nditiro imumarayo ucio mukoro ta bible ego wi mukoro rikaria Herode nekera magego makwa no ngibona ure magego makwa nduguthina mo uyeno na ndiragukoria wende tie ginyoka gunyara mundu no akurume thoko mage gukwenderia misiesta kamio maneno ura digayo gwara magego makwa muko 14 leo kajita haha wone ngikwira nisaidie na maji umenye une kwenda magego ni ugasaidia ya mbere liumire kana ujori umekula nini gwire nyama ya mbuzi kuisha maneno na ende wakuruta nginya maya magi riu kwanza ucio ni muru eraga ndagitari tenda mutumia akwa twike smart murute mothe ucio kio muiki umwikire magi acoke akoganyura na menya liumago uri arute mothe liuma riri agwikago ndio ni acoke akiruta arekago uo akaruta no tie tuone kurio guthira kanwa kau gaku kana ka mburi riu wabagie kumera please
mayanga idathi bũrũri na ngũmera ona marĩ wathurĩtiriri ũrũgũretie magego marĩa ũrarutirwo na nĩ mateirwo macio nake akwĩrage magego marĩkũ macio mararaga mũndũ tũrarĩaga mai nĩguo gĩkũyũ makomana we nĩ guka itũ nĩ okaga akegũithia nja guka ana akakiugaga niĩ njĩtagwo Jamrick Mwangi Mugo Gĩcaga na ndihoyaga ngithakame agoka akagwa hau nja akoma ndagĩka ithatũ akaugaga thayũ ũgarũgũka kũngĩra ngoma ĩno rĩu we ndũngĩenda maũndũ macio anko yakwa arumaga mũka akĩmwĩraga nginya ũrĩa ena magũrũ momũ ta stovu iria cia gwĩka ũũ ngai iria cia kũhuhĩra ndamwĩrage ũriu na nĩguo ũgũithirie nyondo ta mbũri rĩu ndingĩenda irumi icio tondũ na ningĩ mũruma na Gĩthwaĩri sasa natakia nini cia Gĩthwaĩri nĩ irĩkũ rĩu mingi mbaya kuzenye mpaka anaweza faint sasa sitaki ati anaweza faint ndio ndirakwĩra nĩ Ngai ndĩrenda na kwa hii age nĩ ndĩrenda njenjie nduĩke mũndũ mwega piũ tondũ ũgũkinyia 50 nĩ ũgeciria you are between the earth and heaven you have to change umenye rĩu hau kuhĩrĩirie Ngai no yes and then there is the situation of your children maybe kwa yale umepitia na wao pia wanapitia so unless you change and do something about yourself there's no change itakuweko nima tare ndũngĩtĩkia mwanake wakwa gũthirwo nĩ fikifiki nĩ ũranjĩrĩte aligongwa na pikipiki alipogongwa na pikipiki agũthirwo nĩ fikifiki akĩũmĩra kũgũrũ wauma gũkũ ndauma haha Saimo twerana ndathi kũgũra indo cia thoko cia kwanjia wĩra ngĩcigũra hau kĩrĩa mwĩhoko tondũ ndiarĩ na fare ngiuga ulikuwa kwa show ngira Vero by the time ndiramwĩra sina fare ya kupeleka vitu ngimrama vitu zingine nitanunua tu hapa Discovery Supermarket wacha tu nitapelekaga moja na zingine niache hapo kibanda ngĩrĩkio ngĩhũrĩrwo ngĩrwo mwanake hospitali ni agwa na fikifiki but ni mguu hapa na hapa ameumia but si kitu serious gĩtũma na gĩta brother ake magĩthiĩ makĩmũrora kesho yake ngĩrwo mwana ũcio aconũkĩte arenda gũthondekwo handũ hau ti hega na nĩ araimba haha igũrũ ngĩthiĩ ngĩtwara ndiahingũrire wĩra ngĩthiĩ Mombatha itũngũrũ ndagũrĩte anga kilo 10 kwĩndĩko cikora cimerete ciumĩre nja ya ndirisha ngĩthiĩ mwana agĩthondekwo gũgĩtuĩka hau aimbĩte thĩinĩ kũkulũte hakulũtĩte thakame ngĩcoka ndacoka ndahingũra wika ndaũruta wiki ĩmwe ngĩrwo mwana nĩ hĩndĩ ningĩ nĩ aimba rĩngĩ na ni kama ni kitu serious nĩ wamenya mwana wakwa irabidire ekuka operation main yes and then ikamfunga makojo sasa uimagine sahi yako na situation ya makojo tondu ni atoire na hania rĩu umenye ni ndahingũra wĩra ndiurutĩte ndahanyũka ngĩcokaga o ngĩthiĩ gwetha mũrũ wa nyina rĩ ngĩthiĩ gwetha mwana wakwa thibitarĩ ngĩkora na mũirĩtu ũrĩa ndakwĩrire nĩ akwamĩire bara na njohi ena nda nene piũ haya nĩ agĩire nda Nario Street hai ithe no wa mwana ona ndigiamũrire tondũ she was very drunk but we talked a lot that will be between us two nĩ ngũkwĩrwo ũrĩa anjĩrire tuliongea sana but nilijaribu kuplead na huo mtoto tukuje na yeye tondu niwona riu maundu ndi baratwika exhausting tondu riu niwona ndari thamirie mwanake riu ndikomuthamia tondu ni murwaru so ninaendelea kulipa wapi na naendelea kumpea chakula na kulipa nyumba haya goko riu wira wamba kurugama ri hari income ndiragia ndo ndiye tari ngoma wajiko hwa yes nimerudi juzi ndio nilikuwa kumwangalia mambo ya final akifanyiwa mwana ucio thaici ni ahinganite mathugumo alizesha kwa shidano o mweri
ginya riria hakahona eko scan ya hernia. Alipoanguka ilifungua hii hernia, anakuwa na testicle hernia. Hii testicle hernia huwa ni testis zinafura, zinaingia vitu juu iko nafasi. Sasa ilipomfungua hiyo juu alikuwa nako nilikuwa najua ni kadogo. Leo umenye leo akwaje treatment ya hernia no ginya riria gekwa operation. Ndamutigire mwena umwe wake we muibu. Abia honeku. Goko. Ndamenya hario kirarua nani. Na ngoma ndenda kuona kindu kiega. Niguo. Na for a long time I've not been crying. No matter what happens. In fact tamakania na kuri maudedera go gatheka tajiritwo kuri muiretu witura kuire na Ikuru akwirire Saudi Arabia. Arora go Gamaka. Okay. Harambee yake ni Sunday. Jikalete ngahuriro ni kazi ni yakwa kajira. Unajua nko yako Maina amepatikana, Rukia Maina ndiye ameuawa, na unajua nko yako Maina naye amepatikana prostate cancer. What? No, imagine nilisema Saimo. Pali nimetoka ndio mbali. Niguo. Na mahali naenda ndio mbali. Na sitaacha ku make life yangu kukua ati I know. He mudororia kana Rukia ni wenyu? Rukia niwe? Mwambie Shiro ni wetu. Shiro wakina Nancy. Mwambie Rukia Maina ni wetu. No mwetanitio tena nawe nake. Rukia ananiita auntie. Okay. Mwambie si ni wakina mama Rukia kwa Omari 47. Okay. No ororagiro? Niko karoragiro. Okay. Turathi Harambee Sunday. What? Yes. Tunaenda Harambee Sunday. Okay. No shiori Rukia ni wetu, maskini amenijua. I think ni mtu wako Gulf. Yeah, ni watu wenye wako Gulf. Labda wanamjua. Harambee yake. Yani hiyo iliniuma. Imagine hata sijaenda kwa mamake Kikope. Sijaenda. Saimo. Okay. Unashindwa utafanya kani wache gani? Beki wa Gatanga nasema wa pole mama ni friend yetu huku. Aroragirwo niki kurathi. I don't know what happened. We don't know. And by the way no nyende kumenya story yo uria kurathire na mbere mundu ungikorwo na any information no ato update anaweza ni inbox ama nipigie simu anieleze venye kulienda. Naweza ambia mama yake. By the way. Naweza niende Sunday niongee na mama yake nimwambie kupigie. Yes, because hado hakuigwa maundu tamasho mugacoka mugakira. Yes, unajua sasa the only people sasa unaona kama hao wa Gulf. Imagine ndio watu wenye walikuwa na mshughulikia. Na sasa mama yuko huku na imagine it's sad. Okay. So I'll give the mother the number. So ni uguthi naku. Sunday tuna Harambee mucie. Okay. Bondeni. Okay, nitugo ikiriria na kiria twina kio. Ni kuheana ona no heane namba yaku ya thimu. Namba yaku ya thimu ni 0710 22 55 65. Yes. 0710 22 55 65. Utaandika hiyo namba hapo. No tuhe Halima fare ya guthie na Ikuru. Yeah. Sasa nikifika nipe Harambee ukauga watumwo ni Saimo kabisa. Etiguo kabisa. And then I tell the mother to take your number. I like her to call me today. Nimpe namba leo. Yes, anipigie leo. Niguo tumenye ura kurathire na mbere. Mundu ngi wina ku Gulf Beki ni ndirakuona Tezrecha munaweza tu update mniambie mtuambie uga niki kurathire na mbere. Imagine si tuliambiwa tu mtoto wetu amekufa. Mutinero mulimu niki kana no, alikuwa na pressure na asthma. That I know. Okay. Because hata mimi nilikwambia nakuwa na asthma na pressure na diabetes. Hiyo ni kitu ina run kwa family. Okay. So ona tokerore mimi na ndirashugulikagira Muhammad. You mtoto wako mwingine. Mtoto wangu wa kiume. So by the time ninaambiwa nitamakani diete kuona nyina because she was the breadwinner of the mother. Angalia Michael. Nwanyita. Yani ngiendere igwira Wajirotha. Wajirotha ni nyina. Okay. Na nikasema nitaenda Sunday. Ndio ni msupport venye nitaweza kwa sababu sijui. Okay. She's nitampe namba leo. Namba ya Halima iko hapo 0710 22 55 65. Etigo. Marito ni Halima Njeri Atman. No tumuhe tigiti wao gathi na Ikuru
ndaikarite wega actually tondu no akigwa mwana wake nake ni arikite accident na nduthi na ni njui ona hari utari uretikira kuhingukira ni njui tubeca turia ndakuhete tu ndire kindu nduri ona ki ndire kindu ndira gukwira we wira wa guka kuina guku muthenya kuina ni ngeigaga studio busy ni ukuhota kuina tangaria haya tuthie na mbere twi mitambo-ini ti thaici ni thaici thaici ndimo mudirite acha nona waina thaici kai mundu ainaga muhutu twi interview ni ukuria twi interview Halima o rumwe tu ina gifungo kimwe ndina ruriko rwa taifa o ruria urina ata gutuma nyimine masamba mapangara ha no menya ndire uma na guku muno kwanza ruo ndirenda vunja mifupa kama bado meno iko uragivunja mifupa na ndukiri na magego Halima. Thank you. No ngumenya ni ukunjira uru ni kiongo etu agatira cika ure pole sana ni undu wa macio mothe ogereire riu mwanake wauga mwanake thibitari kana ni kirukura ni araumire mucii na sasa hii kitu inamsumbua ni hernia, testicle hernia. Kwa sababu inamfungaga makojo mwana ucio no ahurire thimu rucini sai mugaigwa teigiuma ihenya kuma guku Nairobi. So I want to make na guku ni nataka aje akichapona tu hiyo kidonda inyameshonwa juu pia inani exhaust nikio mbeca cirathirire riu kereke ngwire baba itu ria ndiratumithire mbia uguo mbeca iria ndakuhire cia kuiga wira riu hatire uririkani ndirariha nyumba Mombasa that's 2 months si ile nyumba bado niliendelea kulipa sasa na riu urariha yake na wina ndio si aliumia sasa ningekuja naye aje sasa mpaka apone sasa ndio nilikuwa nataka ku make sure mwezi yenye nimelipa by the end month gorwo death oria gukorwo na mattress yake ndio ni mattress utali na advice yake vitu zenye ziko huko ndugu yake mkubwa achukue asikuje na kitu akuje ni yeye apande basi akuje nimtibia hapa dikali nyumba igiri lilikana next month ni dirariha nyumba ni dirajia kuliha nyumba twarihite mieri igana guku 3 no ratiro yeni arajiria wajiaro mothe ujereta 3 months old mieri 3 ni athira kethira na ihenya atia yeni mweri wa 10 ni twagiriru ni kuriha haya no riu ri kibanda ni urihite kibanda nimelipa iko wina madreda ujire mahali na kioye unaona sikudanga hiyo siwezi niko na kibanda iko kibanda tulilipa miezi ngapi nililipa mwezi mmoja na mmoja mayaga iwa ni kibanda ndani yani pesa cia mieri ino akire deposit na rent 7,000 unaona na urenda kujigira ile ganyo we ni ngegero fara na nikiva foke jigirire tu ulilipa deposit na rent and then unga nilizirudisha nilipokuja tu immediately nigolete metu yakwa 10 haya no indo ciothe cia kuruga ciho blue band iko kila kila kitu mia kuna kitu yangu yenye hakuna thaici ni kiuta blender si zote ziko ziko thaici ni kiutari no kidogerea na indo cia soko sasa nikwambia uko sasa nataka nikudanganya afu nianze kujifanya nimefaint ati ndio ni pressure ni kwanza dirolo na dawa dawa za pressure unaona venye nikiongea na kauka mpaka mdomo zimejaa kwa ba kudeto mai ndio unataka kula to mai kuna dawa nitakunywa hivyo ndio mtu askari anakuaga ni uko kudatha hizi ni ketu ni uko heo dawa ni gunywete nilikuwa nimeomba kijana uguru kai no indo ciothe ru ni twina cio hakuna kitu atu no wira nduri urambiriria wira diajiririe ndio kile hiyo alafu sasa ndio ukanipigia unanitaka sasa si ndio nikasema sifungui mpaka kesho na naona Sunday ndazi harambe so nitafungua kwa hizi siku 2-3 niende Sunday nirudi Monday asubuhi gakorwo de kikope ru ginya ya kuria nduri riu unaona riu ndire tamaka ndira bruba ndira mutu wa ngano ndugiruka cabaci hapo ucio gakora ndire mbeca cia biacara riu ri andu aria maratwirorera kuma Facebook live kana YouTube andu aria matari merorera rugano rwa Halima nitwikite rugano rwa Halima ruothe part 1 na Halima mutumia uyu aikaraga Mombasa na rugano rwake ni ruritu muno na maundu mari agereire na hindi ria hurire thimu Mombasa ri ni ari na ruo muno na haria gukiogo maunjire na ahurira thimu ri actually ndamwirire we
wiharirie ngimutumira fare na agioka guku na agicia rugano rwake rwari na ruo muno na niaririre muno hindi iyo. After gucia rugano rwake ri agicoka Mombatha. No ruo coka Mombatha ni ndonire atirire mutumia tondu ni agirire maundu maingi muno. Mombatha ti ati ni kwao ona kuri araikara nginya nyumba ni yahingitwo riu maikaraga nja. Ngimwira hatiri bata athii na mbere guikara na kuria. Tugibanga uria twabangire na guku YouTube tukimurihira nyumba agithama agioka guku Nairobi. Mwihoko no getha nyumba ya bed sitter. Tukiriha nyumba mieri 3 na ni ndendaga aige wira wa thoko. Na ngwiciria nie wira wakwa wothe ni ndarutite. Tiga no hau haragiukire undu mwanake wake aragwa na nduthi aromira kuguru guru ngwiciria mbeca iria ndamunete cia kugura stock tondu indo ici ciothe ni ciari kuoya kila kitu tukariha gibanda tukagura indo ciothe riu ndakunete ndatumite mbeca cia stock ciari mbeca cigana 27 riu nicio wahuthirire guthondekithia mwana aca ni ndagurite indo cia ndagurite mutuma ndagurite indo ta cia 16,000 ugo indo ciho indo ri ni ndirakwira ndina mitu 12 ndina blue band box ngima ndina itongoro kilo 10 yani niko na vitu za hiyo za kwanza tu kitu ni kama tuseme ati nikisema nikupika sambusa nyama ndio sina vitu kama maharagwe hivyo todo tatu no stock erege yothe ria ndagurite ri riu ngiuga ni kuhanyuka kwi mwana ri ndatigitwo na mbeca ici cia thoko na nyama na makara. So kindu kiria kawira karia ndendaga hari mambiririe ni gathoko arugagire andu cai hau rucini na tucabaci tumandathi githeri tuirio kaundu kega hau arirugaga na ninguka gucera hau karibu njuke ndieraji hau na tuwega video na tondu ni gwagithirio riguo gwathire ri mutino nduri njamba by the way na ni ndaugire ndigakurekia na nikio ona ngiguthinga togu hakini nakupenda babangu ndaugire ndigakurekia na ngutigirira ni warugama guku Nairobi na riu ri ni ndikonaga ni kwira andu aya mundu ungihota gukorwo ena uteithio wothe tungiteithia harima naguo niguo agathie Sunday harambe yo tumuhe tigiti wa gugathie na okorwo ne gathoko kau gakiambiririe kawira na ndigwiciria ni tugutura tukakuhoya haha hapana woi ndio ukangeinaga hale amen weka huru kweli nitenda gukana testimony ni ma umenielewa ona ni niguo ndirenda sababu yes kwa sababu nimeishi kulia na nie ni ndirite miaka mingi yani nginya woi miaka 50 tana makalira 53 ni tatu 53 miaka 3 nego ati uguo wanyo ni nego itariraga hindi okuma hindi torona nire I've been crying all my life I've been crying ginya ndio wakugererio thina ni atata wanyu exactly so it's a high time I want to smile na ndio unaona siku hizi nilikwambia kutoka siku ile uninishika nikakwambia God has given me you ndio kanona lizo lilia kwa ligi hata dina hadojua ati akibaba leo akimitaka kwenda salon na ukalia ati akibaba boy guy utakojoria direga leo niona ukulia waruga no uhurire kare gakwira ndiri hapana ndio nilikwambia jefadhe singe kupush kwanza juu ya mambo ya mtoto nilikuwa niangalie kwanza mtoto nitafanya nini ndio nijue vile atahama nwanyita joke menye na ikuru ndirathi atia riu dikere na safari ya Naikuru ndigagithide smart ndio akiona ndina gitabaya na acha ni uguthi saruni exactly sasa umenielewa but nilisema aje it's a high time I just smiled kwa sababu nie ni ndokiraga ngariro uguo tondu ringi thaingi ni uragire kindu the whole day na ciana uroka uramera ngojeni nipike nwanyita ukaigirira mai na cenga magatheruka tawa ukahora weterire makome guo thaa 11 ugakorwo winja niguo nwanyita so I've done worse to my children even lying to them kwa sababu sijui nifanye nini na gutire nie nigwiraga gutire wira itari ndaruta nwanyita nie ne dutete wira wa maid ne dutete wira wa kurugira ngui gutire kundu itari ndaruta nginya wa shumari unjira urutete nginya kwa murogi kwa muganga kumurugira haji ngirwo muico ndiramutongoza ndio kana ndandikitwo akahamba yani we nayo wathire gutongoza nginya murogi baba mutora muoyo tondu nie ndikuhiza gondo ucio muthuri ndigiamwendire ari mukuru muno ari mukuru na hindi ona ndari muiretu ndorite muci ni undu wa thina nikaenda tu kutafuta kazi umenielewa niguo sasa hakuna venye ningemtaka so nimepitia uchungu mwingi yenye
ai niona anga ciana ciakwa nicio ciratumire ndire juzi. Okay. You just seeing them and seeing what they are going through. And I was like, nidire Ngai undu kiramwira ni ndanahitukira maundu maingi ohoro aciana ciakwa ri ngitiga kuni hat ona mangikorwo mena miaka igana anyita ona mangikorwo mari anene ati acio no maratumire ndire ndire atiriri baba, the more I try to move and the more I try to stand, the more I'm crumbling. Ngai ni gwenda kumenya niki na ciana ici they no marite ni uiganite niguo umenielewa. Acio no maratumire ndire no ni tha icio na ndungijira undu hau nja ndire umenielewa niguo. Alafu acha kulia chekolera Halima jarikanire ugo ucio mwana wako kaiyetu niwe waheaga kila kindu Saimo. That's the only child mwenye alikuwa ananiacha nikismile. Ucio ruwe mwana ucio ruwe fara ucio urarega nyumba ucio urarega nyumba ndarenda kucoka nyumba mafio oi gaima atumwa intervene sijui Saimo na gutiri undu ndamwika ma na ucio mwana ona nginyona na nguo njego tondu iciraumire nacio gwoko Mombatha ni waturagurite kindu kiothe kiego nginyona nakio ni mwana ucio ngurire. She was the best. She was the ni wale amekuwa tu kwa street kukunywa kabisa murefi wa fiyo ndore wira araruta oye nagira Ngai okore guoko kwa munduma Ngai aromucokeria na Ngai aroigira mwana ucio tha tondu mwana ucio nierite thina wa kuigana oni mwaka wa keri na kuri ndi ari na TB ya mahindi aikarire nyumba mwaka mugima. So no Mungu atabakia kuwa ni Mungu. Ngai gutigara gukorwo ario Ngai hatigiaga kaundu kamwe kana mbili inaweza kukulilisha ni mata wote tumepitia na hatigiaga ruo rulio ngoro-ini ati I know umenielewa. Lakini mimi naamini Mungu ni mwaminifu, atakuja kuisha. Hario hindi no menya undu mwe ndauga ni riri mwana ucio ndingimutwara nginya rehab tigaitire kamkutano we mwene umenielewa juu yuko 28 naweza mpeleka leo na atoke so unless ajite kamkutano akuja niambie mama nataka kuchange sana. Anakuanga Mombasa wapi? Ako mali kwa street pali panaitwa Posta. Alikara street ni na kara street ni. Imagine ama sijui ama pali pakula na best na murwa nyine nyumba nyika. Sasa tukaenda Mombasa, yeye anaweza kubali kuongea na yeye. Agiona mudu akwalie nake I think. Do I think naenda Malindi weekend. Na hivi tuthie tugeria kwalia nake. Yeah, you can try. And maybe agetekera gushare here. Kiria aheane namba yake gukuringi ndagiaga andu makumwariria ndagiaga mundu ngimwariria I think that's what we can do. No tugerie gwika uguo. I have healed, so I believe aikorwo nawe ni ukigerire maundu macio na thaici ndirigwa ngoro yaku kabisa ni njegari. No, unajua bado mwana no mwana, it hurts. I know. Ni tugwika atiriri. Inakuuma sasa, unaona mtoto wako anapitia shida na hujui ni kwa nini. I know. Afu ni mwana wale ule alikuwa ndio mwenye bidii, ndio mwenye hata ndugu yake anasoma ni anamfanyia kila kitu na anakuambia mama sitaki utoke hapo. I know everything will be fine. Na onogo twali ri Thursday ni gwenda gathi kanitha-ini uhoero. Amen. Niguo ona maundu maria magikora magikuma thutha ri wamuranio namo itiguo tondu ni kuri maundu makumaga thutha kuma gwi family maundu ma family maturamo ma mundu thutha riu no ukore he maroho marenda we maundu maria wagereire uko wagereire street ni ona mwana waku wagerere mo. Yeah. You see, I believe so, yeah. Na gutiri undu ungihota kumaepuka njira ri ungihota kumaepuka nayo no through mahoya na kuhoerwo kabisa we useparate na maundu macio mothe
na uheo cover na nĩ njũĩ all will be well. Ndakwĩrire nĩ thabarĩ twambia na angĩkorwo thaa ici no ũhote gũsmile wĩtĩkie nginya maũndũ macio mangĩ nĩ makwagĩrĩra. So I will organize that on Thursday. Ũgathiĩ na tumenye ũrĩa Sunday ũgathiĩ kũrĩa. So nĩngwenda ũheane namba yaku ya thimũ haha mũndũ kwenda kwaria nawe, na nĩngwenda mũndũ wĩ hau ũgĩkorwo wĩna kĩndũ gĩake hihi no nyende tu support mũtumia ũyũ, no ngenda kũmũcerera kũrĩa araikara rĩu gũkũ Nairobi ndarĩ Mombatha mwĩhoko ĩtiguo. Yes, ngenda kũmũcerera no ngenda gũthiĩ kuona harĩa akĩoire kabanda kau gake wende kũmũthondekera wega makĩria kabisa nigetha ahote kwĩrũgamia ndagĩkorwo na mũrigo mũnene. Namba yaku ya thimũ tuga nĩ 0710 22 55 0710 22 5565. Marĩtwa nĩ Halima Njeri Athman. Mwĩtĩkĩre tu Halima ndagacoke Mombatha, mwĩtĩkĩre Halima ndagacoke street-inĩ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ wa gũtũrathima nĩ kũnyita itemi rĩu. Amen. Na tondũ we nĩ njũĩ Ngai nĩ akũrathimĩte na agakũhe ũndũ ũcio akũhete, na ndũĩ akwĩhokeire nĩkĩ. Njugaga niĩ Ngai angĩkũhe kĩndũ akũhe na gĩtũmi. Ngai angĩkũhe ciringi 10,000 kuma na andũ 10 angĩahe 10,000 no ndiũ kana imagine Ngai akũhe 10,000 na amwe matirĩ. So hena gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte Ngai akwĩhokere ũndũ ũcio, na ndũkanarĩa wĩhũnĩrĩrie mũndũ ũrĩa ũngĩ mũhũtu. Tondũ reke ngwĩre no ũrĩa wĩhũnĩrĩrie ũcoke ũcitahĩke, na ona rĩngĩ ona kũiga mũthithũ nĩ wega, no rĩngĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ mũhũtu to wega, tondũ rũciũ rwa Ngai rũciũ rũtiũĩyo. No wĩigĩre nyingĩ ta gĩtonga kĩrĩa kĩaramirie makũmbĩ, Ngai agĩkĩra kĩrimũ gĩkĩ muoyo waku nĩ ndĩrawenda ũtukũ wa ũmũthĩ, tondũ Ngai we nĩwe mwene muoyo. Ũguo niĩ nĩ njugaga gũshare na gũtambũrũkia guoko nĩ ũndũ wa bata mũno mũno mũno, tondũ ũguo watambũrũkia guoko. Halima is very genuine. Ũyũ ti mũndũ ũkĩte gũkũ online gũkonia andũ. She is very genuine, rũgano rwake nĩ genuine. Ũguo gĩtambũrũkia guoko ti gũte ũrate, na nĩ kũiga ũraiga handũ hega, hau wĩigaga harĩa ũtara expect gũkarĩhwo rũciũ. Nĩwe nĩ kũrĩ andũ maheaga mũndũ kĩndũ tondũ nĩ aramenya mũndũ ũyũ ndamũhe ũmũthĩ rũciũ nĩ akahe. Kũu tikuo gwĩtagwo kũiga mũthithũ. Gũtambũrũkia harĩa ũramenya atĩ haha ndaheana ndĩhokete Ngai. That is the best thing. Tondũ waheana ũgĩetagĩrĩra mũndũ ũcio akũhe-rĩ, hau hatirĩ handũ wehoka Ngai. Ndiũ kana mũranyita ũguo. Ũguo nĩ wega gũtambũrũkagia hau ũtara expect kũheo, na hau nĩho rĩu Ngai okagĩra. Tondũ guoko kũrĩa kũheanaga nĩ kwamũkagĩra. Tũnyitĩrĩre Halima by the way, nigetha tũtigĩrĩre maũndũ make nĩ marũgama na nĩ mathiĩ wega, na nĩ ngũmũrehe gũkũ rĩngĩ na rĩngĩ nigetha ngorwo ngĩmũ update. So thank you mũno, na nĩ njũĩ nĩ twaheana namba yake. Thank you so much for being tuned. Namba ya Halima weka hapo, Ben Muhoro, ikira namba ya Halima hau ni 0710 22 55 65 0710 22 55 65. Halima Njeri Athman. Tukwabetie wega na ndikuga nĩ tũkũrĩkia na kĩrĩro, but pole sana Halima. Macio nĩ maũndũ maritũ mũno gũkora, na karũgano kau ka mũirĩtu wake nĩ karitũ to ũguo arakaigua hau. Karũgano ka mũirĩtu wa Halima ũcio ũraigua wĩ Mombatha wĩ street-inĩ, it is not a joke. Na Ngai ateithia tondũ nĩ njũĩ nĩ ngũthiĩ ũguo ndĩ na kambuni ya Golden Dream Land and Properties. Tũgĩthiĩ kũrora broti iria ciĩ Malindi. Broti iria tũramwenderia Malindi. No itanagĩthiĩ mũno no ngũririkanie courtesy of Golden Dream Land and Properties Limited. Ndĩna broti kũrĩa Malindi, twĩna broti kũrĩa Malindi, just 20 minutes from Malindi town. Broti cia 50 by 100. Phase 1 nĩ ciringi 100,000. Phase 2 nĩ ciringi 130, na phase 3 na nĩyo ĩkomeire barabara nĩ ciringi 180. Icio tũraciĩta commercial. Icio cia 100,000 wenda kũrĩha na installment nĩ 120. Phase 2 wenda kũrĩha na installment nĩ 130. Phase 3 wenda kũrĩha na installment nĩ 200,000. Na ciĩ barabara-inĩ, mũgũnda mwega mũirige wega
kundu kwega ungithie na develop taru icio cia commercial cia ngirigana ite hau ni handu no ngiaka broti ciaku hau ukomborithagia no riage mbeca ciaku kundu kuria tiri waku ni mwega no ngienda kurima ni kundu kwega muno uguo God willing ngithie na ku ni tugucerera muiritu ucio. Amen. Namba ya Golden Dream ungienda kwaria na director ni 0727004455. Ino ni namba ya director. Wahura ukoria na director na gutaririe wega uhoro wigie project hiyo 0727004455. Mwaranirie na director. Na mundu uria ukwenda kwaraniria na Halima namba yake ni 0710225565. Njuge Ngai wa muoya murathime na mwike wega muno makiria ni ndimwendete muno ni Saimo K na muthina mbere kuni support agikorwo he platform uta followete aikorwo Facebook na do subscribe te YouTube kindly subscribe video na nigukorwo gi premium on YouTube at 9 pm agikorwo ni yakuhituka watu wenye wako YouTube haujani follow on Facebook kindly Saimo K on Facebook, Saimo K on YouTube, Saimo K on TikTok, Instagram, everywhere Saimo K. Kindly follow me, nigukwihoya na nigukena muno. Njuge Ngai wa muoya murathime na mwike wega na mugie na ihinda riega. Asanti sana. Shamba ni title na ithwe Golden Dreams Land and Properties Limited turakonyita ugeni thiini wa Success Gardens Makutano ndagika 40 kuma mucii munene wa Nairobi na ndagika 5 kuma thoko nene ya Makutano ni broti cia 50 by 100 thogora 699,000 worenda kugura cash na kemogori wa installment 775 all inclusive of the title deed. Kuona broti ci ni o muthenya kwaraniria na ithwe tuhurire thimu 0727004455 kana 0743422222. Wafici ni Roiro Town BD House gorofa ya 3. Golden Dreams Land and Properties Limited, title deed is our DNA. Malindi Tuatamba na ithwe Golden Dreams Land and Properties Limited turagwitira Malindi Precious Gardens Phase 2 ndagika 25 kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni. Buroti cia 50 by 100 turakwenderia na 130 cash price na 150 installment. Mugori wa kwota aneka girimagana mere worenda kugura cash na girimagana mere ma 50 installment. Kuona buroti ci urabuka na 50 ukegwatira tigiti wa guthie na gucoka na ndege. Kwaranirie na ithwe tuhurire thimu 0727004455 kana 0743422222. Wafici ni Roiro Town BD House gorofa ya 3. Golden Dreams Land and Properties Limited, title deed is our DNA. Golden Dreams Land and Properties Limited turakurehera Baraka Gardens Phase 3 area ni ndagika 5 kuma Matu Town ne komeire farafara ya rami ya Kivandini Masinga bypass ni broti cia 50 by 100 na guothogora ni 399 worenda kugura cash na ke muguri wa installment ni 450. Kuona broti ci ni o muthenya ungienda kwaraniria na ithwe tuhurire thimu 0727 004455 0727004455 kana 0743422222 0743422222. Wafici Roiro Town BD House gorofa ya 3. Golden Dreams Land and Properties Limited, title deed is our DNA.